Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, Базар Аламы каналынын көрүүчүлөрү. Достор, бүгүн биз Сокулук мал базары уй жака келдик мына. Ол бельгийский букадан баштайын 125 миң дейт. 1 жаш 6 ай экен. Жакшы. Караңыздар. Бул жак эми уй базара кеттик мына. Бельгийский бука дейт. Парода бельгийский эт багытында. Уйлар кимдики болду экен. Bu yerde Muzoğlu uydan başlayaq çıxmadı. Sizdiki? Assalamu alaikum. Yaxşı mı? Sizdiki bu? Qancha so'raysiz? 140 ming. Muzoğusu mena? Muzoğusu erkek burgachi. Erkek. Asmenyan deydi. Şuyet. Bu qanchaning to'di uy? 3-inchisi. 3-inchisi. Qancha sütü var endi? Enchegi toza deydi. Özde Alato Şuiç. 17 10. Qancha 17-18 litr dediniz? 18-20 litr sütü var ekan. 18 ga garantiya. Bu jegeniga qaraydi da. Maldın turabı. Жақсы, монсу. Бұл да музоу менен бе? Тегінде музоу тұрады бе? Музоусы еркек. А бұл қаншаны туды? 4-ші боласы. Бұл 4-ші боласы. Бұның желіні чоңырақ екен, бұл қанша бұл? Бұл да 140. Жоқ, қанша сүті бар ем? 20 берет дейді. Жегенге жарашады ем? 25-20-дан өйдө бериши мүмкүн. 25-26-дан жогору бериши мүмкүн дейт. Караңыздар. Таптаза уй булар көтө. Жакшы, номер калтырасызбы? Номер 0702 33 02 54. Фонго да койсо болот дейт. Азыр тартабызбы? Желиндери караңыздар. Шприцте чачат экен. Жакшы. Ондай болгон 2 уй. Музоусу менен. Азыркы номерге чаласыздар достор. Жакшы. Жакшы сатыңыз. Могу жерде уй. Асылбек ака бул канча экен? Сизге баспы? Булча. Бул 100 миң. Жақсы. Ойды қараңыздар. Sütü алады. Қанша екен бұл? 100-ге алынды. 100-ге алынды ба? 100 миңге алынды тұрды. Бұнаке. Желіндер. О, кімдеке ол бұқа? Бұқа жайым құнаж. Var ne iş yok. 80'ga alındı. 80 mi oldu bura? 80. Bunusça. Kaç oldu aka bu? 81 ming oldu. 81 ming. Bu ozoq şeyta oldu. Yok. Qaysı qatardı da? Neme? Bazar alan. Ayt özünde tap. Soygonga. Soygonga. Bul da bu. Bu da mı? Bu ozoq emas ekan bu? Özünde tap. 80-81 ming. Жақсы. Арқалық боламыз. Bu деген kimdeki ekan mi? 97.600 lira. Alındı. 100 ming oldu. 100 mingge. Satavız kayra 101 ge. Ne so'm bilan qo'shasiz? 1000 lira so'm qo'shamiz. Bizning bozor shunday. Alındır 100 ming. 500 so'm bersang beradi sana. Ağa. Жақсы. 101 mingge. Satam deydi qayra. Tamam, buna. Biz yarmayız, bilet getirip Jelini süt ağladı. Qancha ekan? Assalomu alaykum. 125. 125. Tak 1 2 3 te turibdi. Bekle açık gel. Ben çalamadım. Kaç kamanda geldim? Kaç kamanda? Kaç kamanda? 4-cü süt. Qancha süt var? Ha, doğru açalım. 15 litre. Bundayla aytayın. 15 alta. 15'ke garanti. 15'ke garanti. Bir öyle sizlik var mı? Az diyeti duruyor. Video var mı da? Anda nomer veresiz mi? Aytыңыз.
0702 11 96 74. Çalınız. Çalaslar dostlar buna. Жақсы ойын. Достар çalaslar. O kimdik ekan? Qancha sırayız var? 130 bin. 8 ay boz. 8 ay boz. Bir öyle sizdik mi? Bir dargıda var. Bu parodas qanday bu? Parodas. Qanday paroda? Paroda Şvets. 130 bin. Жақсы o kunacın. O kunacın kimdiki? Esi yok ba? Жақсы. Так, buna. Aleyküm assalam, manasın. Жақсы mı? Так, qayсысынан başlayız ya? Bu жаңы туған оқшайды, ha? Birinci tuğut. Parodası qanday? Krasный step. Jelinler üçün işi var ekan, ha? Bu qancha so'rab deysiz? 110'da otam 105'e verem oluşu. Болушу 105 миңге бересиз. Жакшы. Биринчи туут дейт. А булчу? Bu 120'da otam 115'e. 120. Aklım yok kaçsana. 105'ke 115'ke verem deyт мына. Красный стек mi? Жакшы. Так, кайсысы бар сизге? Экөөлөбү? Номер калтырыңызбы? 0706 81 72 91 120 миңдеңиз. Жакшы. Жок, жылкы базар. Бул сиздики экен? Так, мунун ээси жок. Жакшы. Так. Маяга келейик. Qancha ekan bu? 100 ming. Torpog'i bilan bu o'zosmen. Torpog' qanchani tut ekan bu? 5-inchisi 100 ming deydi. Qancha sütü var? Tak. Sütni emko o'shada bolasi. Hozir endi hozir 12 beradi. 12 litr. Yaxshi. Chiqqanda ko'pga chiqqanda 22 gacha. 22 gacha beradi. 30 litr, 25 litr doğru. Erkinday. Hürmetakiller bölgesi. Ular verish qiyin, ha? Yaxshi. Tamashniylar. Shundaylar beradi 22 gacha. Muz olsun 100 bu. Muz olsa qancha bo'ldi ekan? To'g'ri. Yo'q, 3 juma. 3 juma. Erkek urg'achi o'xshaydi, ha? Kaç? Urg'achi 100 ming. Yaxshi. Nomer qoldirasizmi? 771 89 81 0771 89 81 56. Dostlar çalaslar. Tak, assalomu alaykum. Bu toqoluy. Bunda sizniki. 80 lira otam. Bu 80 ming. 120 lira otam. Bu birinci tut. Birinchi tuğut. 12 litre sütü var. 12 litr sütü var ama o torpog'i. Bu qancha dedingiz? Buni 120 de otam. 120. Veriyoruz. Kaça aldı abi? Bak birinci tut. 120 lira otam. Bunu ya bulmaz. Bu jetay bu. Sağlat. Jetay bo'z, bilmol sağlat deb. 85 ming. Bo'z ekan jetay. 85 ming deydi. Tagana uydu tartayıqçı. Tak. Bakın. Jelinleri. Qancha kanacha bu? 100 muz olsun ben ha? 100 ga berasiz. Sütü qancha var bunun? 16 litr. 16 litr. 100 ga berem deydi. Yaxshi. Oyoq o'taychi bu yoqqa. Neler? Qaysi savdo bo'ldi? Ketdi. Ketmedi.
Qancha? Bunun acın eken 68 bin bulsam veririm. 75 lira. 75. Az kaldı. Vere. 70. 68 ga bermeding mi? Yaxshi. Bunlara kaç alacak mı? Tak, buna muz olsun yani. Qancha ekan bu? 115. Buna muz olsun yani. 115 bin buna. Toçkası 110 bin. Hoppa, ayakta tıkılıp kalabız. Topol. Qancha surotasiz bu? Yanvarda bağlı. 85 bin. Da. Bu qunacın qancha ekan? 135 bin. Bu qancha oylik bu, şef? 8 aylık boğaz. 135 bin. Ne kadar boğaz. Çok uylar eken bu var. Böyle. Çok uylar. Bu qancha ekan? 130. Birinchi tut bu deymi? Ikkinchisi. Qancha oylik boğaz? Qancha oylik boğaz? 122 ga bermedingiz. Qanchalik boğaz? 8 aydan ötüp. 8 aydan ötüp. Bir öyle sizniki? Yok. Var mı? Yo'qda. Boğaz uylar mı? Nomer qoldiramiz onda sразу men da tartib 0500 14 84. 14 84 dostlar çalaslar mı? Boğaz uylar. Yanında bunday kılbaysınlar. Tak, mına. O qatar uylar var ekan. Soda bo'latdir, bir şey etmeyiz bu yoqqa. Men barsam ele süleye qo'ydim. Sodan tartpa deysinglar. Men baramda süleye qo'ydim. Bu to'qol qancha ekan bu? 120 bin. Kavuştayın diyorum paroda. 120 bin. Tak, bir yoqqa tekçi. Muzoğlu sağında razı ekan. Muzoğlu anam boğaz uylar aslında. Sağ olasın. Tak, qancha ekan bu? 130. Birinchi tut içinde. Şvets aralash мясо молочный. Qancha oylik bu? 7 oylik. Bu qancha bo'ladi? 120 bin deydi. Bir öyle mi? Daha var mı? Bularçı. Allah. Qancha süt var ekan? Bir günde 20-25 verir. Yem koygan bazır ha? Sağ Sağ ol geldi ha? 20-25 litre verettik mi? 4 ay boz garantiya deydi. Özün paradasın mı? Kalıştın ha? Жақсы. A bulça? Ulla 120. Muz olsun öyle mi deyim? Bunun paradas. Alata olma. Alata olma. Gelinleri 18 verettik. Жақсы. Nomer kaldıras mı? 0508 373 111. Dostlar çalaslar. Gördüğünüzler oydu. Kalgan polni sıra olaslar da. Tak, bu yerde Muzoğlu uyu var eken. Mesela delini görgedek. Qancha ekan? 115. Muz olsun ha? 115 bin. Qaysi daha siz ekan? Tak. 120. Bu 120 bin. 15 litre süt var. Bu qanchani to'g'di? Birinchisi. Birinchi muz olsa ekan bu.
Жақсы. 135. Боз 135 bin. Бұлардың пародасы қандай? Пародасы қандай? Швейцария. Бұның сүті барып жоқ па? Sütü var mı? Çok. Boz, tut. Boz. 20 litre. 20 litre süt veretti. Tak, nar kararasızdaki? Çok karamel. O 3 ay var. Жақсы. Номер қалтырып кетесіз бе? 0773 79 01 17. Достар çalasыздар мына. Мұзаулу боз. Саған үйлерді бар екен. Кімдік екен бұл? Ейсі жоқ, а? Олч? 150 bin. Arada Şvets. 8 aylık boğaz, ha? Birinci tuğut okşaydı. İkincisi 150 bin. Elini mi taşlap koyup durun. Başta alıptır. Ne olsun? 180 bin. Bu kanday parada? Simental. Peki öyle önce daha var bir yakta. Peki öyle. Nomer kaltıras bende? Nomer kaltıras bende? Номерин сұрау. 771 73, 73, 75. 73 75 dostlar çalasır mı? Eki öyle. Eki uydun eyesin nomeri. Так, daha boğaz huylar. Bunlar kimdik ya? İyisi жоқ ha bunlar. Так, oy жаңы туған ұқсайды. Kimdik ekan bu? Qancha ekan bu? Ha? Satıldı. Qancha ketdi? 95 mingga ketdi. Boqish. Ketdi. Tarqab olgan. 1,5 litr. Ha, bo'ldi. Жақсы. Достар, видеоны аяқтаймыз. Видео жақса лайк басып, комментарийде қалдырасыздар. Біз жылқы базар жаққа кеттік.